دما خوش ببینرین هجا ایرو 24 هزیران 2024 روزان روزا دوشمه بویر و گشرین هری سرکی و هری باکش همین سر استا هریم او همجیم یل سر استا جهانیان رودانه امی جوره پیشکش بکن لی دسپیکه تسنوچین کجدک اوروپا جبو ماشین سبل گلک ولاتن اوروپا لدیجی تجرید ال امرالیه بیل دارختن بانگا تبلیغونه کرد لنافچا شراویا عفنجتین دولت ترکیه قرکر دزدریجی لزاروکه کرن لسویدای جدنا براکومین خواجی او لشکرن حکمت شامی ده شر درکت جهر دو آلیان بریندار هنه لگوری بیلانچوها شواتا لمردن او آمده 15 کسان جیانا خواجی دست دایه 924 سوال مرنه او بهتری 14,000 دونم ارجی بویا خوالین. بلی بینرین هجا افسر نوچین مبون اون هاجی امی برفره یا بلتنا خویا ساعت 7 جواره پیشکش بکن اونو چامه یکمین جیم هر تکل داریم تجرید دیه دوی چارچوبه ده انسیاتیف آزادیش بو عبدالله اوجران یا سوریه دوی چارچوبه ده خباتین خود ده مشاندن و بطیبتی به پارتین سیاسی پشتیکو هفدیتنین خواه قداند ادیوی جاریم به سرک اشیران و مجلسین پیک خاطیان را هفدیتنین خواه دوام دکم ده هفدیتنین هری داوین کو به مجلس ارمنی یا کو لقامش دوی حاطل درخواستن داشتیم نونرین مجلس جواک ارمنیان جی بابا که اشکره پشتوانیان خواه یجبو وان خباتین انسیاتیفی آنین زمان او گوتن اوی جبو داوی آنینا لتجرید اوی نامیان جه لوبین ارمنی ین جه دروره بشن و بوی آوی جه او پشتوانی هموم چالکین جبو آزادیا فیزیکا ریبر آپوتین لدار خستن جه دکن زنزانته لوحده طبعا هذا دليل كافي انه هو انسان عظيم وقائد عظيم يعني ومؤمن بافكاره يعني ماین و تێکۆشینا ڕێبەراپۆ 25 ساڵان دگرتیگەهێکێدا بتەنە نیشاندەدە بێرێبەرێکی مەزنە و بفکرە خۆباوەرە. ئەv گوتن و نرخاندنا نونەرێن سازی نەرمەنی یا دەدەما سەردانا ئینسیاتیفا ئازادیا ڕێبەر عەبدوڵڵاه ئۆجلان ئا سووریەدەیە. كإدافع عن القضية الأرمنية مثل القضية الكردية حتى البعض يدعوا أنه أوجلان أرمني ئینسیاتیفا ئازادیا ڕێبەر عەبدوڵڵاه ئۆجلان ئا سووریە دی چارچۆبەیە گەرەخۆیە دوویەمیندا سەردانا مەجلیسا جڤاکیە ئەرمەنی ئا باژارێ قامیشلۆ کرد. ئەندامین ئینسیاتیفê şaliyê hevseroka meclisa civakî Ermenî ku har xejdoriyan û berpirsê perwerde û rêxistinkeriyê meclisê hena somêva hatin pêşwazîkirin. Di serdanê de hevseroka meclisa civakî Ermenî ku har xejdoriyan diyar kir ku giranîkirina tejîdeke bi vî awayiya li dijî rêber Abdullah Öcalan delîl e ku ew kesayetekî mezin û bibandor e. Kohare destnîşan kir ku ji dîrokê ve têkiliyên Ermen û Kurdan di astekî xurt de ne, dewleta Tirka dagirker jî dixwaze vê têkiliyê xira bike. Hevseroka Meclisa Civakî Ermenî ku har xejdoriyan da zanîn ku ew bi fikra rêbertî serbilindin ji ber fikra wî jiyanekî demokratîk dide mirovan û gote. Fikirên wî ji bo civaka Ermenî jî gelekî girîngin e. Lewma ew ê di dema pêşde ji bo azadiya fîzîkî ya rêbertiyên nameyan ji rêxistina mafê mirovan a navneteweyî û lobyaya Ermenan re bişînin. Kurd, Ermen, Suryan, Türkmen û Ereb dibin siya fikra rêbertiyê de kom dibin. Bi van gotinan berpirsê perwerde û rêxistinkeriyê Meclisa Civakî Ermenî hena somê jî balkişande ser fikra rêber apo û got. Rêber Abdullah Öcalan temsîla hemû gelan dike. Ji bo azadiya fîzîkî ya rêbertî em ê jî çalakên xwe dewam bikin. Dawiya serdanê endamên însiyatifê parêznama û pirtûkên rêber Abdullah Öcalan diyarê Meclisa Civakî Ermenî kirin. İnisiyatif wê sibe jî serdanên xwe bidomîne. Hêjayê gotinê ku ev xebat di çarçoveya pêngava ji rêber Abdullah Öcalan re azadî ji pirsgirêka Kurd re çareserî pêk tên.
بله هر دجی تجربه لإمرالیه و سبل جلک باجرین أوروپا جی چالکی بین الدارخستان هر دوی چارچوبه ده کنگره جواکین دموکراتیکیا کردستانیان لأوروپا که دکه أوروپا جیم پیامک پاروکر او د پیام خود جی بانک داکتنا قاده کر کجکی گوت دوی ام دولت ترک او حقوق او اخلاق ناس ناکه تهشیر بکن دوی ام پینگا و آزادی جی مزم بکن تجربه گرانکری یا لسر ریبرا پوددومن و برتکین لدیجی گرانکرنا تیجی زیده دبن. کنگره جواکا دموکراتیکا کردستانیین لأوروپایه درباره وی یکی دا داخویانی دام. که جده که اراگاهان کل لدیجی تیجی ته و 25 حزیرانه لآلمانیا، سویسره، هولاندا، انگلیستان و بلچیکای لقادان بن. که جده که دیار کر که 25 حزیرانه نوبت آزادی یا ستراسبورگه سالا خویا دوازدان تجیری که و گوت به وی وسیله لگلک ناوندین آوروپای کردستانی و دوستین وان و گل دا کمن قادان و لدیجی تیجیتی و به حقوقی سفربر ببن نوبت آزادی 12 سالم بینا بردوام دیکه و چالاکی هری دمدریجم اف نوبت ifade سکنا به بریار آگلی کرده چالاکوان نوبت آزادی جهر دور آوروپای سفربر بون باندور لدردورن کجبو آزادی و دموکراسی تید کوشن کرن و اف چالاکی مزن کرن. که جده که دازانی کو جزاین دیسیپلینی وکه هنجتا تیجیتا لهمبری ریبرا پو دین داین و هادومان. به تیجیتی ره هول دیدن هفدیتین آستنگ بکن لیوکه اساسی جید دخوازن نهیلن کو به مافی هیوی جنو و بیدارزاندن لإمرالی برخودانه که مزند دومه دوی ام دولت تا ترکا کو حقوق و احلاق ناسنا که تشیر بکن سیستما اشکنجه یا امرالی نروایه و ام قبول ناکن. که جده که هری داوی گوت دوی ام پینگا و آزادی مزم بکن ده سری ده سیپیتی دوی زختی لکنسه آوروپایه و سازین که علاقه وان به تجریت رهیه بکن. بله بینرین هجم ام دسپیک جانی زمان کو ایرو 24 هزیرانا 2024 لید 25 هزیرانا 2015 ده چتین داعش لباشر کوبان کمکوژه که خوانه پیگ آنی بون ده انجام وی کمکوژه ده بیتری 230 کس هات بون شهید کرن جانا خو جداز دابون نهاجی لکوبانه مراسمین بیر آنینین وان جبوان شهیدان تین دار خاصن اما همه یکسر بری خوابدن کوبانه او لکوبانه جین چگانی ما محمد مصطفى بمر آماده محمد دماتا خوش به بله سرور دماتا و تماشاوان جی خوشتر بله محمد تیرو جبو گلی کرد و بطایبت جبو خلک کوبانه روشه انگوان بشین امریکایی مراسمین بیرانی جبو کمکوژیا کو صبح 25 هزیران 2015 لکوبان پیک خاتیم روزه که به شهر دوی چارچوبه داشتیم نه تخویا کردن کل پشت مراسمین بیرانی پیکتن همام گوتنی اشتر بهیرن برای سردار جارک دندمتا و تماشاوان خوشتر و گوته جهانی زمان کو 25 هزیران سالوگر کمکوژیا کو جالی چتین داعش در حق گل کوبانی دا پیکاتیا گو پشتی رزگار کرنا ببرن پشی سرکفتنا برخوادانی کوبانی در سال 2015 و ایدی وقت جارکتنه وقت طولهلدانه که جالی چتین داعش جاب آلیکاری دولت ترک آداگر کرد گو 25 هزیران دا کمکوژیا در حق گل کوبانی دا پیک آنین گو در انجام ویدا جی زیاتری 205 ولاتی شهید بو هر وها زیاتری 207 ولاتی جی گو بریندار بو ایرو جالی سازی مالبات شهید و بیرانینا شهیدین کمکوژی ته لدارخستن کو نهاد بانک ایلیان دا دی گل کوبانی برای خود دا شهید لگا شهیدین کمکوژیا 25 هزیران یا کوبانی کو جالی مالبات شهیدان و تن هر کس سر گورستانا شهیدن خواه هر وها نتنه مالباتن کو جوان شهید بونه هر وها جالی گل کوبانی و هر وها جالی سر اصلا هم بجن کانتونا فراته و ایرو هر کس برای خود ده گورستانا شهیدن کمکوژیا کوبانی کوبان شهیدان بیرن هر وها لکلک شهید لگا شهیدن کمکوژیا باجار کوبانی لگونده برخبوطانی جی کو او دسپیک دما چتین داعش
دخوازن و کمکوژی پیک بینن دستپیک در باسی گنده برخبوطان دمن گلوه دستپیک لوه داره کمکوژی پیک تنین گلورجی 28 ولاتی جوی گنده برخبوطان هات شهید خستن لورجی مراسم بیران دستپیک کرنه کو هم جالی ولاتی گند و هر وها بشک جوالاتی باجار کوبانی برای خدانه و درجی لسر و گورستان شهیدان کمکوژی لگند برخبوطان گوان شهیدان جی بیرتنن یعنی سردار هم لکوبانی هم جی لبرخبوطان جالی گل و سراسلا کانتونا فراته هر کس برای خداوان گورستانان با شهیدان کمکوژی بگدین. بله محمد هر دهمان چارچوبی دم نهما گوت روجا بویر سبایا 25 هزاران ایه گلو سبب طیبت لحریمان فراتی و چارکی تشتک هبش بویه کی؟ بله سردار جالین پیوندار هینت آگاهی دبی وارد نهاتیه پارپاکرن گوه چالکی که بچه آوی واره لداخستن لهلبت جالی هر کسی که و روژه که به ایشه یعنی ایشه و روژه لسر هر کسی که تی خویا کرن هر کار تی راوستاندن لجالین آلین پیوندار یا جالی رو برای خسارت کانتون فرات هنت چالکی نهاتیه دیار کردن گویت چالکی لکانتون فرات وهب. بله محمد مصطفی نوچگانی ماش کوبانیم تکیلداری بتایبتی مراسم بیرانی یا جبو کمکوژیا 25 هزاران 2015 تکونها لباشری کوبانی و هر وها نافچوی تیر دارخستن به مرا پار وکر جبو یکی ام گله سپاسیات دکن او دبیجن خبات خوش سرکفتن. بری بینرین هجا اف مراسم بیرانی نیاج بو شهیدین کمکوژیا 25 هزاران 2015 لناوا کوبانی بنکو خلک کوبانی انها دوان کلیان ده جبو بیرانینا شهیدین خو جبو بیرانینا قربانیین خو مومان پیدخن اولسر گورین وان جی کم دبن مخواست ام وی که جبو بینرین هجا را پار بکن اونها ام به نوچا خویا درزی ده دوام بکن کو اوجیم شینین باجر شداده جنازه اندام هزین آسایش شهید زیاد الحمات به مراسم که لگورستان شهیدان سپارتن آخه لدیری که جه دوه جنازه شروان یپجه شهید دلیل جودیم لگورستان شهید خبات دیریک هات بو آخور کرن. لشداد مالبات شهیدان شیخ روسبین عشیران جبو آخر کرنا جنازه اندام آسایشی شهید زیاد الحمد لگورستان شهیدان کمبون شهید زیاد 19 هزاران 1024 لشداد شهید بو. جفرماندار هزین اپراسیونان آباکور رجلات سوریه سقر الطلفاح سرساغی جمالباتا شهید رخوست و گوت شهید او ولاد پاریزن لهنگن کجانی خوف دای آزاد ارومتا گلی خوکریه داویه ده وسیقه شهادتی هات خوندن و را دستی مالباتی هات کرن دوهجی خلکی باجاری دیر که لپیشیان خوشخانه شهید هوگر آواجیر کومبون دا کو جنازه شهید دلیلا جودی ورگرن پشتره بکاروان وسایتان بری خودان گورستان شهید خبا دیرک شهید دلیلا 13 هزاران 1024 ده قضایی که ده شهید بو. اندام مجلس باجار دیری که زینب محمد بحسارولا شهید اندرزگار کرنا هریمی بیکانینا اولهی و آرامی دکر سرنا بید حوال دلیلا حوال گریلا استریچیا یا دگی یا دجیرا اند بین شهادت حوال دلیلا جوارا پیروز به گله به شرف به ناموس دوان را پیروز به هفسروکی مجلس مالبات شهیدان آگرکی لگی محمد جمیل جی توسا شوپاندنا ریا شهیدان و پاراستنا نرخ شهیدان دان داویه ده وسیقه شهادتی هات خوندن و را دستی مالباتی هات کرن
لنافچه شراوی عفنی چتین دولتا ترکیه قرکر دزدریجی لزاروکه که کرن. لگوری نوچه عفرین نیوسا 24 دوه لنافچه شراوی عفرینی چتین دولتا ترکیه بناوی یوسف یک کچا کرد بناوی که میا 17 سال رواندن. زاروکا کچ جه گنده کباشه شراویه چته یوسف پشت رواندن آوی بروشه که او وگران مالاوی. دما گهشت مال اشکره بکو او چته دزدریجی لزاروکا 17 سالی کریه که ما دازانین بیتری جاره که دزدریجی لحاتیه کرن. بنجتا ناموسی باوی کچشی دا هول دا کچا خواه بکوشه لجالی مالباتی و هاتا آستن کرن. مالباتی یک سرج بر روشاویه نباش کچا خواه برین خوش خانه یه. اف نجاره یکی بویره که بویرنگی لعفنا داگر کری رودده. لالیه کدنجی ولاتی بناوی محمد بریم جالیه چکداره که احرار الشرقیه و راستی لیدان او اشکنجه هات. لوردما دایکاوی زینب شیخویا 85 سالی هولد دا کل خوشناوا دستی وان خلاص بکه او جراستی اشکنجه تی او قریزا دل پیره چید به. زینب نحال نخوشخانه تی تداوی کرن روشاویجی گلک خرابه. میدانین هجال هرمی پاراستنی یر مدیایی گریلین آزادی کردستانی بین لدولت ترک ارتش دولت ترکیه کرکر چکاندی هر دوی چارچوبه دم به ریزه چالاکی گجاره کردن هپه گل دار خستنه دو درونین دولت ترک مباحثن وین کامر او چپرین وان دیگ برن بیکر کرن او امها کرنه لعالیه کردن جیم دولت ترکیه کرکر و جاری لنافچه او گندین بدلیس سیرت و شرنخجی دست با اپراسیونین قرکرنه کریه. لهری مامتین اوزاپی گریلین آزادین کردستانی بچالکیان لارتشا ترکی آداگر کردن و دو درون رادارک موبیسک و چپرک بیکر کرن. ناوندارا گاندن و شپامنیه هپگی لسر چالکیان و ایریشین زاگر کریا ترکی بدا خویانی که هواگاهی پاروکره. لهری مامتینایی 23 حزیرانی لقاضا برخودانی یا سری متینایی بچک نیف اوتوماتیک لکبچه که کامیرای که مو بی سورادارکی داگر کران هاتا خستنه. دچالکی هشالیه هزینیه جستاری و بیک هاده رادارکی کامیرای که مو بی ساعتن بیکر کرنه و درب لچپرکی هاتا خستنه. لهری ما شهید دلیل روجاوی زاپیجی دناورا 21 و 23 حزیرانی دل قادن برخودانی ینگرین اف ام جودی و آمیدیه بگشتی هشت جاران لداگر کران هاتا خستنه. لورجی دو درونه ین بمبا بارکر ین بسر تونلین شر و هاتن شاندن هاتن بیکر کرن و درب لچپرکی هاتا خستنه. دربار ایریشین ارتشا ترکا داگر کرین بچکین کیمیاوی و قدخه کریجی هپگی آگاهی دانو گوت. 21 و 23 حزیرانی تونلین مین لقادا برخودانی یا گری اف ام و گری جودی دو جاران بگازین کیمیاوی و 7 جاران جی بتقمنین قدخه کری هاتن بمبا کرن. داوی هپگی اشکره کر که همان دیروکی هرمین خاکورکی متینا زاپی گاریجی بگشتی 20 جاران ببالا فرنشر هاتن بمبا کرن. هم وقتی شروع برخودان یل هرمین پاراستنین مدیایی لباکوری کردستانی جید ناورا لشکر و گریلاده شرید جوارد قومه. اپراسیون داگرکریه ارتشا ترکه کو 22 حزیرانی لهرمکی برفره آجنافچه خیزان آبدلیسی و نافچین شیروان و پروارین سیرتی دای دست بیکرین دوام دکه. دو اپراسیونی ده کو بصادان لشکر و جردوان تبلیبونه با جاهی گندان و قادن دارستانی به کیلومتریان تینا بمبا کرنه. هم وقتی وی دکتن و درکتن گندن نابوری ده ولاتی تینا کنترول کرنه. هروها چوینا زوزانان جی هاتی قدخه کرنه. وزارت کاری هندرینا ترکی راگهاند بو کول با جاهی گندن ملیسی حمکه و چای برمال یگری دای ناوچه ایلکی یا شرنخی اپراسیون ها داگر کریه دانه دست بیکرنه. بله هپگین آسنامه دو شهیدین کود دمین جدا در لحرمین پاراستن ین مدیای شهید بونه اشکره کر او سرساغه جمالباتین شهیدان را خواست. گریلاین آزادی کردستان برخودان قهرمان عزیز گابار ده انجام ایریشن دجمن ده لحرمین پاراستن ین مدیای شهید بون.
Navenda ragihandin û çapemeniya HPG bi daxuyanî nivîskî li ser şehadeta gerîlayan wiha got. Hevreyan bi tekoşîna xwe ya destaniya ji ava şînî heta zapî meşandî, di nava tekoşîna me ya azadî de cî xwe yî birûmet kirt. HPG diyar kir gerîla berxwedan yê ji Efrînê ku bi berxwedanê re bûye yek, li her qadê lê ye bi xwesteka ku derbelê dijmin bixe derket pêş û got, hevrê me berxwedan ji bo ku asla profesyonelîtiya ku gerîlayê azadiyê xwe gihandiye, di hundirê xwe de ava bike bi fedakarî kedekî mezin da. Demek dirêjî ji bo ava şînê jî me piştniyar kir. Ew örgûtê uygun dît em rê kirin. Rastî jî çûna me yê hindir jî di şexsê hevalê şehîd ve ew giştî hevalên ku di hindir de şehîd ketine. Ji bo tekoşîna Şehîd Ezîzgabar jî HPG anî ziman zarokê bi wêrek ê Cizîra Botan bi serhildanan tekoşîna wan ya azadiyê nas kir wiha got. Ji dema ku tevlî nava refên gerîla bûyî vir ve bû xwediyê tekoşînekî têr û tijî. Ji rojava heta Qendelê, ji Xakurkê heta gelek qadan bû xwediyê tekoşînekî bêhempa. Rastiya şehîda, rastiya rexistinê û ev zilma ser gelê me dihat meşandin me dît berçav û ji bo navê armanca em tevlî bûn. Yani çiqazê gencekê civakê de bi sîstem serbandor dike, me xwestem wê qerêjiyayê xwe serxwe bajên xwe paqij bikin. Nêv rexistinê de me ev azadî dîte, rastî me dîte. Di serî de malbatên hêjayên gerîlayên şehîd, HPG ji hemû gelên Kurdistanê welatparêz re sersaxî xwest, dawiyê destnîşan kir ku ew ê biranînên wan di tekoşînê xwe de bidin jiyîn. Agahiyên derbarê nasnameya şehîdan wiha ye. Mihemed Silêman bi nasnav berxwedan qehreman li Efrînê ji dayîk bûye, 16 Çîleya 2024 li heremên parastinê yên medyayê şehîd bû. Serdar Sönmez bi nasnav Ezîzgabar li Şirnexê ji dayîk bûye, 18 Nîsana 2024 li heremên parastina yên medyayê şehîd bû. Di nava rojên dawiyê de liv û tevgera leşkerî ya dewleta Tirkiya qirker li başûrê Kurdistanê gelekî zêde bûye. Şevêdin jî artêşa Tirk hêzeke din sewqê herêma Amêdiyê ya Duhoka başûrê Kurdistanê kir. Ev hêz jî dibin ewlekariya pedekê de ji bo cihê wan tê neşandin. Ev der başûrê Kurdistanê ye. Ev jî nehêzên Kurdistanî. Berova jî dijminê Kurd û Kurdistanî ye. Di nava rojên zavî de liv û tevgera leşkerî ya artêşa Tirka dagirkir li başûrê Kurdistanê gelekî zêde bûye. Ev sewqiyata leşkerî piştî serdana Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan bo Bexda û Hewlêrê têkirin. Erdogan duê serdanê de jî peyama gurkirina şerê li dijî gelê Kurd dabû. Bi taybetî jî Tirkiye ji pedekê daxwaz kirbû ku di vî şerê de li gel wan cih bigire. Ji ber vê hêzên leşkeriyên Tirkiye bawayekî hêsan dibin parêzvaniya hêzên pedekê de derbasî herêmên başûrê Kurdistanê dibin û xwe li wir bi cih dikin. Mînaka vê jî di nava van çend rojan de pir bi zelalî derketin holê. Li gorî dîmenên hatine belavkirin duhderengiya şevê karwanekî din a leşkeriya artêşa Tirka dagirkir ku ji çekên giran û wesayetên zirxê pêk dihat ber bi sînorê bajarokê Amêdiyê ya Duhokê ve diçûn. Nehat zanîn ev leşkerîn artêşa Tirkiyên dagirkir ji ku derê hatine û çawa derbasî başûrê Kurdistanê bûne. Ji xwe berî wê jî artêşa Tirkiye karwanekî mezin ya leşkerî şand sînorêkanî Masiyê. Li gorî dîmenan xuya dike leşkerên Tirkiyên dagirkir dibin parêzvaniya pedekê de li başûrê Kurdistanê bi rihetî digerin û dagirkeriya xwe berfereh dikin. Pedeka ku li wê herêmê serdest nahêle kes jî nerazîbûn dijî dagirkeriya Tirkiye derbixe. Bi taybetî jî hêzên pêşmergeyên pedekê li rix baregehên xwe baregehên leşkerên artêşa Tirka va dike û wan diparêze. Ji xwe ev yek di demên bihûrê de jî bi belgeyan eşkere bû û ji raya giştî re hate ragihandin. Lê heta niha tevî gelek bangewazî û nerazîbûnên gelê Kurd jî
پدک دی ای خانتا خدا بی اصراره. لدرگه باکوری پاریزگاه سویدای حکومت شامی بنده که کنترل آواکر شنین سویدای لدجویه که برتک نشاندان ده انجام شر و پرچونین رودای ده گلکس جه هر دو آلیان بریندار بون شنین سویدای گف لحکومت شامی خوارن و دیار کرن که اگر بند نی را کرن و روشاهی تجوارتر ببه. حکومت شامی لپارێزگەها سوەیدای تەفگەرە خۆ زێدە دکە و پەیوە گەڕاندنا دەستهڵاتە خۆیان لە هەرێمیە لەسەر vêjî xelkên parêzgehê bihêrsin. Du hêzên hikûmeta Şamê bendek kontrolê li dergehê Bakurê parêzgehê danîn. Hêzên Şamê sewqiyeteke leşkerî ya mezin ku ji tank û dehan leşkerên foca hêzên taybet a çil û çaran pêk dihat li benda kontrolê bicih kir. Şeniyên Swêdayê bertek nîşanî benda kontrolê da û xwestin hêzên Şamê ji benda kontrolê vekşin û bend were rakirin. Komên çekdar ên xwecih mudaxele kir û şerekî dijwar di navbera wê û hêzên Şamê de qewimî. Şer li derdora benda kontrolê ya nû navenda beşa istixbarata hewayî, avahiya Partiya Be's, bajarokê Qenewat û hin navendên ewlehiyê çêbû. Li şer de avahiya beşa ewlehiya dewletê ya li ser riya Qenewat bi çend moşekan hat û barankirin. Şer heta saetên berbangê dewam kir. Di encama şer de çekdarekî komên xwecih û hejmarekî leşkerên Şamê birîndar bûn. Li gorî malepera Swêda 24an navbeyinkarên şeniyên herêmê daxwaza agirbestê ji koma xwecih kir heta ku diyalog bi saziyên ewlehiyê yên Şamê re pêk were. Navbeynkar wê hewl bidin li hevkirinekê li ser vekşîna hêzên Şamê ji benda kontrolê pêk bînin li ser vê yekê agirbest çêbû. Heman maleperê diyar kir ku hêzên xwecihî di vekşîna hêzên Şamê ji bendê de bi israrin. Çavkaniyekî girêdayî komên çekdar ên xwecih ji malepera Swêda 24an re got çareseriya ku wê dawî li aloziyê bîne ew e ku tevahî endamên benda nû ya kontrolê vegerin baregehên xwe. Redkirina vê daxwazê û yerê li ber şerekî dijwartir veke. Heta amadekirina vê nûçeyê jî li hevkirinek navbera aliyan de pêk nehatibû. Ji ber vê yekê heta niha jî navbera aliyan alozî heye. Bilançoya giran a şewata di navbera Mêrdîn û Amedya Bakurê Kurdistanê de êdî bi aweke fermî eşkere bû. Wezareta Çandinî û ya Daristanê ya Tirkiye ragihand ku di encama şewata di navbera her du başerên Bakurê Kurdistanê de derketiye girana bi qasî 14,900 dûnim tenê zevî bûye xwelî û her wiha di vê şewatê de bi qasî 924 sewalan jî telev bûne. Hem wextê vê yekê gelek îdayên têkildarî wê yekê hebûn ku ev şewat ji ber bi hevketina têrên elektrîkê derketiye lê şirketên hikûmeta faşîst ya AKP û MHP yên devleta Tirkiye gotibin ew bi ti awayê vê yekê qebûl nakin û ev hemû îddiana û têkildarî vê yekê her sûç li wan kesan doz vekiribû hem wextê vê yekê jî dîmenên dema pêketina şewatê jî derketin. Wezîrê Çandiniyê û Daristanê Tirkiye İbrahim Yumaklı bilançoya şewata li gundên navçeya Çınara Amedê û navçeya Şemrexa Mêrdînê eşkere kir. Di şewata ku şeva bîstê Haziranê de rû da 15 kesan jiyana xwe ji dest dan û 78 kes jî birîndar bûn. İbrahim Yumaklı li ser hesabê xwe yê medya dijîtal diyar kir ku xebata tespîtkirina windahî xisarên cotkaran temam bûye ev agahî parvekirin. Li gundên Tobiniyê Baxçikê herberiyê botikan ên bi ser navçeya Çinarê ve 7900 dekar qada Çandiniyê şewitiye. 1111 dekar jî zeviyên genime ku hê nehatiye çînîn. Her wiha traktorek û 14 heb tesîsên avdaniyê şewitîne. Li gundê Tobiniyê 924 heywan an gopez mirine. 83 serî pez jî ku bi giranî birîndar bûne ji bo şerjêkirinê şandinê saziya goşt û şîr. Saziya navborî wê pereyê wan sewalan bide xwediyê wan. Sed û not heywan jî li gund hatine dermankirin.
لگوندین کلک درینه و لمزرعه کلک ها تثبیت کرین کو 7000 هکار زوین چاندنی شوتیه. جوی 4000 دکار زوین کو گنم نهاتیه چینینه. هر وها آلاوین افدانی ین جوتکاران خسار دیتنه. لعالی در نقاشن تیگلدار سدما شواتی گوته گوتن جبر تیلین الکتریک ین شرکت آنونیم آبلافکرنا جیران یا دیجلیه درکتیه دومن. درو شکه کو اف نقاشتین دوماندن ده دوه لمزرعه هوفیا گوندی خراره یه دیری کامیردین شوات درکت. شوات لحرم اکی سیح دونمی درکت کو پرانی دارین زیتون و فیکیان لی چاندی بون. کیلیا درکتنا شوات جهیلا کامرین اولهیه و هاتن کشاندن. د دیمنان ده ها دیدن کو جبر رفش هوایی تیلین جیران به هفت کوین چروز جید چند دکوین نوا باخچه. هنجای به برخستنیه ده داشه ایداین شینیان گوتن آگر و جبر تیلین الکتریکی درکتیه رد کربو در حق کسین اف ایدا کرده سردانا سوجی کربو. ایریشن دوالی ین ارتشا اسرائیل او حزب الله هر کود چوی جاری دجوارتر دبه لگوری چپمنیا لبنان اسرائیلی لباشور ولات بومبین فسفور بکارانیه هر وها حزب الله لبنان ادعا کرد که لباکور اسرائیلی ایریشی دوچپرین ارتشا اسرائیل کریه او دنجما وان ایریشان دجیم کشتی و بریندار هنه. لگوری نوچه اجانسا فرمیه لبنانی NNA ارتشا اسرائیلی باجاروک خیامی یه لحریما سینور و دشتان نافچه مارجیونه به توپین کته ده فسفورا سپیته ده گرن هدف هر وها هات راگهاندن کتو باویجین اسرائیلی بچه گران لحریما هورا یاد نافبرا کفارکلا و دیر میماسی ده دان ارتشا اسرائیلی ده داخیانی خود راگهاند که هدف و خالین چاپتیریه ين حزب الله ين لباجاروكي خيام راميا وآلما الشعب وبالا فرنشر هاتنا بومبا باران كرن حزب الله آل لبناني ادعا كر ولباكور إسرائيل إيريشي دو چپرين ارتشا إسرائيل كر و ده إيريشان ده كشتي و بريندار هنه ده داخلياني يعني بسكية حزب الله ده هاد دست نشان كرن كولباكور روشلات باجاري صافد إسرائيلية لدي بارگاه هانوت و يكمين ارتشا إسرائيل ببالا فرين بمروف إيريش هاد كرن لداخویانی کوجا عالی ارتش اسرائیل و هاد داین ده هاد دیار کرن کو بالا فرک بیمرو آکوج لبنانی درباسی هریما مزگاف آجلیل جیر بو هاد آستن کرن لداخویانی دن ارتش اسرائیل ده هاد دست نشان کرن کو روکت و موشک آویتن هریما دشونه یا لباکور اسرائیل هر وها درباری مجاری ده هاد پار بکرن کو لهریمه جبر کتنا پارچیان شواد درکت و تیمین آگرکوش لیگرین و خلاص کرنه ين إسرائيلي جي هول ددن دستوردانا شواتي بكن لداخویانی ادنان بیسکیا حزب الله ده هات ادعا کرن کو بارگاه ارتشا اسرائیل یا لنیزی سینور هاتی خستن و مریو بریندار هنه لداخویانی ده هات دیار کرن کو لدیجی بارگاه تابورا سحله یا لبارگاه بیت هلال آل سر سینور لبنانیه بالا فرق بین رو ایریش خاطی البرخستن هات راگهاندن کو هریمین کو لشکر لی بجه بونه هدف ده ایریش ده کشتی بریندارین ارتش اسرائیلی هنه تداخویانی ده هات دیار کرن کو اب ایریش بو پشتگیریا گل فلسطینی یا لغزایی و برسوا کنکوژین اسرائیلی یا لباشاری هیارا یا لبنانی هاتیه کرن بیتری هشت مهن ادیتوری بشا عربی یا آژانس روشنویسی حوالی روشنموان سلیمان احمد جالی هیزین پدکی و هاتیا رواندن دسرات دخوازم سلیمان احمد بیکو سوجه که وی حبه دادگه بکه روشنموان شوان محمد درباره
مجاری دا گوت لگوری یاسین نابر روشنموانک بی بنجافکرن لعاقل امنی لسر حمو سازیان هرمی رایه پیوست حکومتا باشور جی لبورین جی سلیمان احمد بخوازه. ادیتور بش عربی آژانس روزنویسی سلیمان احمد روزایی که جوتمه 2023 جبو سردانی چبو جم مالباتا خویا لطاقه شیخ مقصود حلبیم. سلیمان در روزا 25 جوتمه 2023 دما دخواست دری پیشخابور سی مال کار درباسی باشور ببه جعالین هیزین پیده که به هات رواندن و پشتی 7 ماهان پارێزەران کارین هەبدیتنê li gel bikin. Silêman 244 rojin di girtîgeha pedekê de têgirtin. Herî dawî dibin zextên sivîl yên rojnameger, sendîka û rêxistinên li ser asta herêmî û navnetewî de roja 22 Gulanê destûr hat dayîn ku parêzerên wî li girtîgeha asayişa Duhokê hevdîtinê pêre bikin. Wêsiyê Hezîranê de rûniştina dadgehê ya Silêman Ehmed were li darxistin. درباره کریارین دسلات باشور کردستان یا لبرانبری روزنامه‌وانان روزنامه‌وان شیوان محمد آخفیم حزبوانه ناتوانو تجاوزی او بکن و بویا بابوچونی من قیرانی اپوزیسیون کردستان شیوان محمد دازانی کو بنچاف کرنا روزنامه‌وانان نه لگوری تواته کی مروی و پیوانه کی اخلاقیه و گوت لگوری یاسای ناب روزنامه‌وان به بنچاف کرن ل عقل امنی لسر حمو سازی کی هرم ریم حکومت بریا سازین اولکاری تواتیک جبو یاسای کار روزنامه‌وانی نشتیم. محمد بانگ لحکومت کرکو ریزی لکردن لآلیین دنیین کردستانی بگره و اویکانی زمان. یا کل همبری روزنامه‌وان سلیمان احمد هاتی کرن دستریجی سر مافی روزنامه‌وان آزادی فکر و رامان و مافی مروانم. دوی حکومت هرمی داخوازا لیبورین روزنامه‌وان سلیمان احمد بکه و تضمینات سلیمان احمد و روزنامه‌وانên din yên hatine binçavkirin bidem. پرتوکخانەیەک لە نێزی مزەخانەیە ڕقەیە و تێدا 17,000 پرتوکین بە زمانی عەرەبی کوردی و بیانی هەنە هاتنە ڤەکردن ڕەوشەنبیر مستەفام تێکێلداری vêyekê axivî û got ji ber ku gelek pirtûkên bi rengên cuda li pirtûkxaneyê hene ev yek wê dewlemend dike û bala tevahiya beşin civakê dikişîne. Pirtûkxaneya Niştimanî jaliyê desteya çandê û şûnwaran a Rêveberiya Xweseriya Demokratîk a Kantûna Reqayê û Komeka Rewşenbîr û wêjevanên Reqayê ve hate avakirin. Pirtûkxana sê cotmehê bi rasthatina salvegera şeşan a rizgarkirina Reqayê ji Daişê re hate vekirin. Rewşenbîr Mustafa El-Mustafa têkildarî giringiya xwendinê di xurtkirina çandê de û rola wê di pêşxistina endamên civakê de axivî got. Bi hezaran pirtûk lê hene, hezkiriyên wêkê min lê roleke çalak dilîze. Ez di wê baweriyê de me ku di dema bê de dê bi xwîneran qerebalix bibe. Mustafa El-Mustafa balkişand li ser rola rewşenbîran di vejandina çanda xwendinê de wiha berdewam kir. Divê em rewşenbîr çanda xwendinê belav bikin û zanabûna bi vî alî de zêde bikin. Hevserokê desteya çand û hunerê ya Reqayê Hesen Mustafa jî axivî û got. Birêya nûnertiya Rêveberiya Xweser li dewletên Ewropayê me gelek pirtûkên wêjeyî û yên biyanî peyda kirin. Em hêvî dikin ku di rojên bê de hejmara pirtûkan zêde bikin û bikêje 100,000. Herwa Mustafa got ku vekirina pirtûkxaneyê ji bo me xwedî taybetmendiyekê ye ji ber ku Reqa paytexta çanda İslamî û çanda Sûriye û çîroka Sûriye bû. Rewşenbîr Mustafa El-Mustafa wiha dawî li axaftina xwe anî. Li Reqayê gelek mihrecan ne tenê li ser asta Sûriye, lê li ser asta welatê Ereban li dar diketin. Gelek afrîner, nivîskar û xwîner ji Sûriye û dewletên cîran dihatin ver. Ji ber wê em dixwazin rûla çandî ya berê li bajêr vegerînin. Belên ha jî çend nûçeyên ku avirên me di tura nûçeyên me yên civakî de amade kirine lê temaşa bikin. Li şehbayê Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD konferansa xwe ya çaran li darxist. Konferans bi duruşma, rêxistinbûn û parastina bingeha avakirina civaka siyasî, demokratîk û azad pêk hat, hemû sazî partiyên li kantona Efrîn û şehbayê beşdarî konferansê bûn. Hevseroka PYD Asiya Abdullah xaftin dest pê kir. Her wiha li Tiltemirê jî konferansa xwe ya çaran li darxist.
اف کنفرانس جبو آماده کرنا کنگره گشتیا پارتی پیکات داوی دم هفسروک و اندام نوفیسین پارتی هاتن هلبجارتن. ریوبریا خسریا دموکراتیکا کانتونا دیرا زوری جو سال 2023 و دست با آواکرنا استاسیون آوی یا القبا لباجارو که الشفای رجلاتی دیرا زوری کرد. آرمانجا ریوبری جوی پروژه کو آوا و خوارنی جو 20,000 کسین لتاخان را پیدا بکه. دستاسیون ده دو اوده جبو کارکران حاوزه که جبو آوی و ده المجهات ناوا کرن. ستاسیون با آوائی که دمکی هاتی خبتاندن که ده هر ساعته که ده 106 متر کاب آوی برده ده. هر وها شارداریا شفایی نها هولده ده که دپو و پارزون کندن لستاسیون بجه بکن. لگوری برپرسان لیچونا آماده کرنا ستاسیونی 104,205 دلاره. بل روسيا إيرش لكوريا باشور الشواط وهروها ليمن جي ألوزي أمنو تشدناف ده نها تورانو تشين مين جهاني لباجارین مکاش کاله و دربندین هرم داغستان یا روسیه ایریش که هموقت لدیره ارتودکس سیناگوگ و قراقولین پولیسان هات کرن. لهر دو باجاران عبادتخانه هاتن شوتاندن دشر ده هر یکیم 19 پولیس مرن. دیره ارتودکس روسیه راگهاند کو دناو قربانیان در راهب نیکولای کوتلنیکوف جی هیه. یکشما کو ایریش پیک هات جبو دیره ارتودکس روژک تایبت بو کو پنتکوستی پیروز دکه. پولیس راگهاند کو چار ایریشکارین چکدار لمکاش کاله ددوجی دربندی هاتنه کشتن. لگوری مالپرا نوچانا موسکو تایمز سرویسا اولکاریا فدرال روسیای راگهاند کو وان چار گمانبار لداغستانی بنچاو کرن. پیشتی بویاری لحرم سی روز شین هات اعلان کرن. روسیین یمنی دیار کرن که وان لبحر سر و اقیانوسا هندی به موشکی که کروز و وسایتی که دریایی بی مروف لدو کشتیان خستنه. بردب که لشکری حسیان یحیی سرید داخیانی خود دیار کرد که کشتی به ناوی ترانسپورت ناویگاتور لبحر سر به وسایتی که بحریا بی مروف هاتی هدف گرتن. سری دازانی که کشتی گیدنج اقیانوسا هندی به موشکی کروزی به سرکفتی هات خستن. بردب که لشکری دیار کرد که کشتی جبر که قدخیا کتنا بندرین فلسطینی بن پیکرنه بونه هدف. فرمانداریا ناوندیا آمریکای سنتکوم راگهاند که هیزین آمریکای ده 24 ساعتین داویده سه بالافرین بی مروین حسیان آلیگرین ایرانی لبحر سر امها کرنه. لهواسونگ آل باشور پایتاخت سئول یا کره باشور لفابریقه باتریای لیتیومی یا کج آلی هلبرینری باتریای آری سلوتی بخبتاندن شوات درکت. دشواتی ده 22 کارکرین کوپرانیا وان ولاتین چینی بون جیان اخوش دستان. کاربدست آگورکوژی یه هرم کیم یونگ جونگ گود گو شوات پشتی کو ریزک شانین پیله ده پای کوتی ده 35,000 باتری تی ده بون تقیان. رایدار آنی زمان که هی ندیاره سدما تقینی چی بویه. آری سل که ده سال 2020 ده هات دامزراندن جبو سنسور آمورین راگهاندن رادیوی باتری سرطایی لیتیومی هلدبرینه. وزیر تندرستی عربستان سعودی راگهاند که 1301 حجی جبر گرمی جیان خوش دستانه. وزیر تندرستی عربستان سعودی فهد الجلاجل جی چاپمنیا نوخیر آخوی. لگوری الجلاجل پرانیا وان کسان جبر مشا به مسافه که درش آدبن تاوی ده بی خوارن و بی نافبر مرنه. بری بینرین هجم لبردگیجین داوی بولتن آقای ساعت 7 و 2 بجین حتی صبح جاری کردن ورین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیده هر شاد و بختار.